En pa air defense system sa Italy siya kiri Arab ki Gulf countries. Ailat ka France ka Amerika ban penenkam yaki ketem sipai jongka ban bom ya ke Iran. Berngem ke Iran mentaban kerwit sendon ka katling suny jong ke Israel. Bitar Presiden Donald Trump ya Keir Starmer bom ailat ya ke Amerika ban penenkam yaki ketem sipai jongka ban bom ya ke Iran. Bat klaim ailat ke Portugal ya ke sipai Amerika ban penenkam ya ke Airways jongka Azor da ke Amerika ban bom ya ke Iran. Henry sengi ka thma menta kelayaj na du ba ke Amerika bat ke Israel klastang ban kerwit ke airstrike ya ke Iran. Kata hakamit sengi sejain ke arp pratrik rimpang arajar apu Henry. Kabala penlong ban kelon yapno ya supreme leader jong ke Iran Ali Khamenei ka kurim jong nang tau Defense Minister Aziz Nasiruddin, uhe sipai Chief of Staff Mosseri, nang tau Presiden Bamensua jong ke Iran Mahmud. Haduk pementa ketema klan nang purstet keleng kijaka kamtam hadin balas dang penpai kela ke Iran ya bun teli ketem sipai jong ke Amerika ha Middle East. Bat menta imat ketema kelas dang purstet wat sekiri Europe. Kata hadin bak Iran kelak kerwit napang ya ketem sipai jong ke Amerika hakeleng kitany ha Middle East. Mentapat kari Itali katkum ke jingkren jong ke Prime Minister ke Georgia Meloni kalaong bakan sapak sendon da kita ke air defense system syaki Gulf countries kata kiri sya Middle East. Kibala syak kerwit ha ke Iran lane ke Amerika namar ke Meloni kam kedau kerpang ya kanu kari ha Middle East pakan sapha ya kita ki air defense system ban yada yalade. Kadba kari kawala penpau syek kedar ban ailat ya ke Amerika ban penenkam ya ketem sipai jongka ban bom ya Iran kadai ke France. Ha kabau presiden jongka France Macron ulah keren syai baka France kala syak ya ke sipai jongka Amerika ban penenkam ya ke Airways jongka ban bom ya ke Iran. Ha kabau Emmanuel Macron ulah hukum ru ya kawe ke jahat ya bom jongka ban lej sya Mediterranean Sea. Kadba ke Iran mentakla berngemban kerwit sendon jika katling suny jong kari Israel kata ke Ben Gurion Airport bat jika ketem sipai Airways. Ha kaba ke Iran kala berngem ban kerwit dagitai koram syak for misai. Kadba Presiden Donald Trump ulah penpau yak jing sengawitar lep ya Keir Starmer Prime Minister jong UK namar ailat ya kari Amerika ban penenkam ya ki Airways jongka ban bom ya ke Iran. Hagba Trump ulah kenaru ya Keir Starmer bau de tau lusar. Lane kumuta Prime Minister ubala rem lupa. Ka Spain pat klapen pa bakam kwa ban joinlang bat ke Amerika ban penyap kai ya ki mensim balului de ki peu million ngot hakani kathma bat ka Spain klaken maru ya ke arpolais nem mensua bak Amerika kla werlang ya ke Spain ban bom ya ke Iraq da ka bak Amerika kelakam ban pendu lane ban kerwit ya katakan nuklir site. Ha ka bak Spain kelakam hadin bak kumno bak Amerika kla wer ka ban bom mentakan nuklir site henry hadin melakut kathma om simlap satia ya kita kitirthma nuklir ha Iraq. Kumta day halor kane kan nongrim baka Spain kam ailat satia ya kisipa jong ka Amerika ban penenkam ya ki Airways jongka menta ka kenti ban bom ya ke Iran. Kum juru ke Portugal kam ailat satia ya ki Airways jongka baka Amerika kan penenkam hakane ke por ka menta ban bom ya ke Iran. Kumta kathma kla purstet na ka wei kari sya ka wei pat ka ba Yasriem kum kathma ba ka banengkong bat kathma ba ka ba bat ka ke banajan nang ne syakhamat tungna api ki wei pat ki khobor ki bandangwa ku blai sibot.